Koncertna sala u potkrovlju škole početkom nove školske godine izgledaće potpuno drugačije. Stari pohaban pod zamenit će novi, a novo ruho dobit će i stolice namenjene publici. Sve učionice na drugom spratu biće okrečene, a sredstvima lokalne samouprave i uz donaciju roditelja biće kupljeni i novi instrumenti. Zbog nedostatka finansijskih sredstava, građevinski radovi u ovoj školi izvode se parcijalno, a najveći problem zaposlenih i učenika predstavlja nedostatak prostora. Mi se iz godine u godinu trudimo da u skladu sa našim mogućnostima dodatno oplemenimo naše školske prostorije. To jest da pružimo adekvatne uslove za razvoj i rad naših učenika i nastavnika. Zahvaljujući donacijama roditelja naših učenika i velikoj pomoći lokalne samouprave, mi smo uspeli da za 3 godine rešimo dosta toga. Osnovnu i srednju muzičku školu u Kragujevcu pohađa više od 1200 učenika, a školske 2017-2018. godine upisano je 300 osnovaca i 50 srednjoškolaca. Novina je upis novih generacija koje će imati zvanje dizajner zvuka, pa su zaposleni posebno opremili prostorije za učenike ovog muzičkog smera. Poenta u tome da, pored tradicionalnih smerova, zadržimo i korak sa vremenom, a to je da pratimo sve nove trendove, mi smo se odlučili na jedan korak, a to je uvođenje smera dizajner zvuka u našu srednju muzičku školu. Povodom toga, da bismo uopšte mogli da apliciramo kod ministarstva, mi smo morali da ispunimo dodatne uslove. Na svu sreću, uspeli smo u tome i kao poklon našim budućim generacijama mi smo uspeli da jedan prostor renoviramo i od njega napravimo muzički studio. U školi kažu da su prethodne školske godine nabavili nekoliko novih instrumenata, 2 pijanina, violončela, harmoniku i harfu, a da će početkom ove školske godine biti nabavljeni novi duvački instrumenti.